Pilipai riau en Christ mpai o lapala. Amail mauren Christ kin kakelakay kumailta o sabal melimpak kin kan sanamawi kumailla. Kumail kin miniminyongan sarawi o kumail kin katak o limpak penenan pungamail. Eri, imen kangangagin kumail en kaun sakala ay peren ni amail pan an kisangan mata-matau cheyo, limpak cheyo o pil minimin pene ni inang cheyo o lamalam cheyo. Kumail deru ya mekoch sang ni amail inangan rop-rop ong pin kumail tesuay mal. Ap kumail mtai penenan pungamail o deru ya kime kumail mausang aramas chekan. Kumail peonese inang mau en me chekan kaiten amail kanche. Eri, kumail utan pan anakila sangan lamalamoche me Christ Jesus kachin sabal manki. Esabal manki roson en coach anso koros. Ap socha kachin kupukupure en kaparakyong coach pain e. Eri, pue kisang ni sabal me kupur saletak, na kachin chon me chekila me koros, o kachin uyala latumen. Kachin uya aramasala, o kachdong sampa ni momon aramas. Kachin mpai, o kachin wait nan elen big laulel mela, pola ton lopo. Puega karape wach, coach kachin kasapultang nan wasa magkayo ileile, o kachkiyang mar mela palapasang marakan koros. Pue me koros me memor nan lang, o nin sampa, o pilpan sampa, en kalapukiti, puera en wauniki maran Jesus. O koros en sakar kita ni sansal me Jesus Christ me kaun. Ong ni kalingan pen coach sam. Lingan tuweche marain nin sampa. Eri, kampakapay ko. Kumail kin pekyong ye anso koros ni mimire mail. Ap etan kayo mau makumail pekyong ye anso wach ni sang kumail. Kumail nan chiyong tatok ni lamun o patiti. Po kumail en kaun sakala komor pamail. Po coach kin kachin uya tatok lalamail anso koros. Po kumail en macharak o kak kapayata kupure. Kumail der ni panet te akamay ni amail kin uya sang koros. Po kumail en kak pung o makalakal nintuan sapal men coach sari teikay makin kokousan nan pungan aramas suat o tipanakan. Kumail en lingalingki marain nan pungamail, raseng usukan makin taktakar nan lang. Ni amail pankin kiyong irail masen en komor. Eri, makumail pan uyamech, pan karayong ye, iyan suikin kumail, ni ranen Christ, po pan kasaleta me einan nanchi o tatokan koros soche o lamal. Moin ele inchay pan PEIWEI, raseng pilan meirang pon men meirang, me amail poson pan meirang kiyang coach. Eri, ma ipan tuwe, ipan pereniki, o ipan yang kumail koros peren. Pil tuwe cho kumail utan pan peren, o yang ye peren. Timothy o Epaphroditus. Ma image kupuren coach, ikabarapar me ipan kak kataraway Timothy, ni anso karen, po iyan kak kelail kita rongamail. Iyacha me tuwecha ngay, mekin insanokin kumail. Me chekan koros, kin insanokiche, pen arail makitkan, ap kaiten tatok en Jesus Christ. Eri, pen kumail ese, ya uwan kachapen uyauyakan, o tuwan kich, o ngay, pues sekin tatok pene, pueki rongamau, raseng papa men, o napuchak. Eri, ikaparaparki,
may pan kataraway remail matang murin ay pan estetame pan poitaray. O ipil kabarapar ke kauno, me pain ngay pil pan kak parawang kumail ni anso karen. Ilemetar me epan mau na ikataraway remail riachail epaprotaitos me yang ye tatak o pil yang ye pay. O me pil sawaseye nintuan no mail son kair men ong ye. Inenen kaskasik en kilang kumail koros. O epil inenen pacho kila amail rong tuan somau. Melel me somau ta o karan yong mela. Ap coach kachin kuprela. Ap kaiten ieche me kuprela. Pil ngay. Nie kachin kamayawe yeta. Sang songan pacho me pan laut sang mech ma emela. Eri, ipil inenen kaskasik melel, ian kataraway remail, kumailan pil pureng perenta niya mail pan pil klang o pin pacho pan sorasang. Eri, kumail kasamo ni peren, nintuen riamail emen ren kauno. Kumail en pil wauna ki aramas koros, metueche Pueki chon meche kila meur, o karanyong mela pue kitatok en Christ. Pue en wiyayong ye sawaso me pain kumail sochakak wiya.